Allah'tan berekeli rızkı suraganda Allah berekeli rızkı berse, demek bарын berdi degeni. Bunun baldarı orubaydı, maşinesi buzulbaydı, özü dağı den soluğu mıktı bolot, үйünde tınçtık, baldarı atasına aytkanынан çıkpaydı. Ayalı kuyösüne itaat kılat, kuyösü ayalına jakşı muamele jasaydı. Uşun bарын bereket dep aytadı. Oşol bereketти kaçan beret Allah, kaçan biz to'g'ri maqsadimizni oldiga qo'yib yashagan bo'lsak. Qarаңыз, bu lampochkaning maqsadi ne? Жарыктык berish. Maqsadын atqarsa qayda turadi? Boshimizda turadi. Bardığımızın töbüzde turadi. Eğer atqarmay qalsa maqsadын qayga tushadi? Taştandığa tushadi. Biz de ошондойбуз Allah'ın астында. Maqsadımızды atqarып жашасак, анда Allah bizdi darajabызды бийик кылат. Бирөөгө кордотпойт. Allah Taala бирөөгө кордотпойт. Оорутуп кор кылбайт. Ачка калтырып сыздатпайт. Өзүнөн башкага көз каранды кылбайт. Эгер биз максатыбызды алдыга коюп жашай турган болсок.